Ćao društvo, na današnjem repertoaru imamo jednu tihu membransku tastaturu od Fanteka pod nazivom Fighter K613X. Na njihovom sajtu možete iskoristiti štreberi 10 kupon za 10% popusta na kompletan portfolio Fantek proizvoda. Uštedite na poštarini, pa eto koristi. Ako ste potraži za Windows i Office ključevima po ceni od nekih 10 evra, link je u opisu, ključeve sami nabavljamo i apsolutno garantujemo za njih. A mi krenimo. Fantek K613X spada u red kompaktnih tastatura, što se lako može primetiti. Niti je full size, niti TKL, već nešto između i kao takva ima posebne funkcionalnosti do kojih možete doći kombinacijom FN i Backspace tastera. Što se tiče same izrade, pored kompaktnog dizajna možemo primetiti da je kvalitet materijala pod znakom pitanja. Za plastiku od koje je izrađena tastatura mogu sa sigurnošću reći da je moglo bolje, a isto to se odnosi i za stopice koje bi trebalo tastaturu da održe na mestu. Kada smo već kod zadnje strane, hajde da zaokružimo priču i reći da su ovi podizači jako interesantni i moram priznati da po prvi put vidim ovaj način implementacije, horizontalni. Prosečnu ocenu kvaliteta izrade podiže jako dobra aluminijumska ploča na gornjoj strani, ali vam to ne daje za pravo da tastaturu bacate, uvijate ili savijate. Fighter K613X nije baš rigidna tastatura, zato je poželjno da je dobro čuvate. Idemo na vama zanimljivi deo, to je onaj hardverski koji se direktno tiče tastera. Kao što sam naglasio, reč je o membranskim, jako tihim prekidačima i samim tim ima veliki dijapazon kupaca. Moramo se složiti da su mehanički prekidači daleko bolji, ali ne imaju svi uslovi da ih koriste, najviše zbog svojih ukućena, pa zbog tog razloga i ovakav vid tastatura pronalazi svog kupca. Kapice su od ABS materijala, izrađene u duplom izlivnom procesu kako bi se pristojno RGB osvetljenje probijalo kroz njih. Problematična stvar je što kapice nisu baš standardne, teško je naći zamenske, pa bi bilo poželjno da ih čuvate. A što se tiče samog osvetljenja, podeljeno u nekoliko zona, statično i to je to. Došli smo do onog dela recenzije kada vam prenosim sopstvene utiske u praksi koji su poprilično pozitivni. Pre svega, cena tastature je nešto više od 20 evra ukoliko iskoristite kupon štreberi 10, što je za naše standarde jako pristupačno. Fighter K613X je membranskog karaktera, pa ako tražite nešto drugo i kvalitetnije, tastatura jednostavno nije za vas. Što se tiče utisaka, tastatura je poprilično prijatna za kucanje. Tasterima je potrebno nešto veća sila za aktivaciju što smanjuje mogućnost misklika. A sa druge strane, meni kao korisniku linearnih prekidača skoro bez otpora je bilo potrebno vreme privikavanja, pa ako se u početku ne svidi tastatura, dajte joj šansu. Za gaming nemam nikakve zamerke, hardverska tastatura nema ni jedan defekat, sve one karakteristike na papiru za aktiviranje više tastera u isto vreme rade besprekorno, ali mi jedna stvar u celoj ovoj priči bod oči, tačnije jagodice. Zašto ste pobogu napravili izbočene CTRL i Alt tastere koji su više nego neophodni u pojedinim igrama? Mali prst mi uopšte nije bio u prirodnom položaju i pomalo otežavao igru jer u World of Warcraftu je potrebno da koristite te tastere za bacanje spelova. Moram pohvaliti sam kabel koji je dosta kvalitetan, opletenog je karaktera dok mu se izlazi nalaze na desnoj strani tastature, što je jako dobro. Sve u svemu, Fantek K613X će imati svoje kupce, pa ako ste u potrazi za nekom membranskom tastaturom sa cenom nešto većom od 20 evra, uzmite ju u obzir. Ništa drugari, to je to od mene za danas, budite mi dobri i čuvajte se. Ćao!